Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pininili the Leading Site News Sabirta, Kethanponjia Bank Nili, Sami Sermilin Therapy. Aprangsi the Leading Site News and Kelandun, Doana Bang for Bang Panta, Kardom Pipachiriglo, Kardom. Ang Jokpani KCS Jonel Committee Hinpen, ZKYF Mason Pen Bachunpon. Lakha Kret Choksi Soching Henta Constituency Kaparlo, Serdihuna Klamalong, Ingdeng Thongkep Rahini, Havar Karbiri Sonimso, Rongaji, Ang Jokpani KCS Jonel Committee Hinpen, Ingsamjin Pen, Kidoana Siding Ponlong Pamilo. Ang Jokpani KCS Jonel Committee Hinpen, Lamthiar Juponsina. Soching Henta Pen Joysong Terang Daily Report, The Leading Site News. Ini kan ponika Kardom now to channel fun ni to dak anjok khawar me khongkep ra hini ang deng karbi tang songpen katibi pon sen so bangaje katalon ton pini inde hini am ang deng ra ni socheng ta khawar me ame pupen langchari dun lo parkuk ladak rongobe nisan meyapen na masuk ke talon pombom lo ladak anjok hawara me long bang kini an mangke ingdeng ini angdeng lo atau dap bajiner kepen nitum song lama intho lo song ma lama intho det na dak kachiki modo lo bang sopi kachipate ya hong jai ingpu lo nitum kachupa aluhi alang tunta wang lo notha jong dadak karbi jutang song kiri pia mepen dak langcharia bang kan le lo no hadak chipate bom renong chingdi alang tung hadak itu lo lasi ning thelo tewangji non nini apor dolan bangsu nini apor tamen tum neyat inferior konsi lo bangsu aseng deng bang chunbo se ning thelo lapen nang lihin non jasumet pedak obe kimi atum ko ansi cerap du nai labang so la KCS along nili tum mate nili jung ki pulang tum bangke kewangji aporan bangke obe kimi tum jong si aka cerap kaceto abi plong te intum karya ki ajutan non abang kitum cip pulo wirang ajutan labang so wirana jutang kang thul ponji puje non bangke owe kimitum ta kabor i bang kenang sot lapen owe kimitum cerap situ bekni lapen dak ilitum karbi aham phangalong la KCS ko an kinang sot lo lapen ke pangthur ponji ko an kinang sot lo labang so bangke karbi jutang song mate kisia sa bangke akenang sot polam bangke la hello akenang sot alam thipi bangke la dak sidoiglo karbi jutang songjong se abi pulong te ile tum alun atemu ile tum pending a support penceng lok ile tum la bangso akhea jutang bang kangthur ponji a song masi avjato kisia song se itu pang kangthip lite sudai lo Kardom not on also news channel itu kanta itu ada sedona pramlong kadang jauh hawa me pem tipi pon la sok talon pon la bang ke thelong bang ke kedam tang ningkan pen pening thelong te bang ke penangan ko prang mate kodak acerap pacitu bang gucet la pen tutum kecelang bang pelang celang micet pesin tumatha la pen so taksi ke bang bang ningkan tani tu melong wi pen cenglok atau kono bang ketu ala la pen la sancom kin kan sada cerap itu dum mate tum asisi patang thela mate tum ning tipo lapen asancom aphai than ponika sancom phai bang ri tum peneng achitong bangke sirkep ne phai bangke jo kep ne duji same peneng itong mang sirkep ne sojang ka dure per jang mase lang tum ta itong ta ta lapen peneng aningkan la item ko anta item ne la than ponika item magnetum gadu non man ken bonge diri pitan ke pin khat pen ateng tu pik tan itum da ken kinang sot
Pusin itu mata pusin inkoirasi ansi itu mai rakyat parti asal mungkin ada tekcot. Apor kaduri pen jong pusi tang ada lagi pusi. Lapen nangin pen penai ki puji son doi ma. Iku nanya son kemelo. Ate karbi jutang yang mata song bukan lagi karbi. Akhe lo masih cerap log no. Asma karbi akhe masih log ya situ jutang yang mata song lo mungkin tak pindeng semua jenglog jutang jubat. Asal tu nak lo pasti itu karbi lo dang pi. Sami la bangsu rong aje mataran boblo si sontak situ. Khe phana prang ponjung te isi kacing room. Adin mangkala jutang para song menghello. Sedak Horom jubupin jati jubupin pensi itu materadak ratcari asong jubupin pensi labang isiwet iklaiwet pensi labang siutang ibara song klaim ponangji pensi dan sinuri panlo. Apa sih nilai nari tum jarang kaya bitung han curolo dak nilai tum malong birta nangkian dun tega pot asin nilai hin ben ki puji bangke awelo non herjong soceng nta hawara me pu lapen anjok hawara me pu tame ninjelo sami nilai ti hek ben kan ninje kan tung bangke lalo pamu herjong nangli karju Uwe kimia tum non kacerap kaceto kuan kenang sot lapen non amat kacerap kaceto kuan do laso putra sini liket hagi pan ninje po kasi khen lo juta lo khaya je kaching room lo khaya le lamben lo khaya je the lapen lang pangbar dam pulote non uwe mi tum kiwang jilang apor karbi juta asong phan an se aprang an pon phan kacerap kaceto kenang pik do kenang odu pik la non nilitum ke klem bom along kache theklong pulote laso uwe kimia ang bong ban kachera kachitu bang kenang jilang dolang pusini lima thadam lalo lapen kedam tang dak ningkam kho seldiuna klamlong rong aje jodet pen peneng bang armu bang ong mechet lapen kacepate son tina tame Onsere bang ko mangjum dame cipang thir chara sanseni tum thailo asin ningarong lapenal tuman butot nani tum trudi ben bachini kan tum lalo isi katoran nai dak ili tum soceng nenta warlong isi katoran nai narong aje ketalon make lalo ili tum soceng nenta warlong make jun khom doko mane hawar ke khom doko laso jok nili tum chingwa chingsai ben bor ilo la rong mongwe parkup apa angjok hawar ke thomen elong le rong aje talon chonang pu ni jung MSc atum hin ban dame chingwai lo ta ladak elong wet ke padoji ban dame tum kaptora do athema rong mongwe pen ni tum angjok hawar il tu angjok hawar pen ha parkup an kachelo hello pik pik la pen kedam ke wang ang lason kedam ke wang awar sai dame awi lasi kewang jilang apor tame soceng nanda warlong ke isiwet elong wet along klan musi la sorong aje padoji bangke nili jung jung ke mata bangke un elobon la sojok ladak il tum ke klem ke dam long kasik sak mate kadure nai bangke la dihin dai son lo dihin ke pangru mangta il tum jun thom ko joine la sinili tiri pme la pen karbi autonomous council ma karbi anglo autonomous council chari bang phutum phan nale tum pherangke Trudi ben bachini kan tum lalo ni tum soceng nanta war phana ke jongsi ini tum majutang ini tum jubat ansu se pacan lang pangtang lang ini tum pending semut cana lang pulte soceng nanta war phana ke alang litum ansu se nanga cerap dunji kenang sot pesini lima tha nili pudam kan tum lalo council ben nonjong ini tuman karya akirap do sitame soceng nanta hawar pen si isi hawar lang tum lakha poncho Sisa meni tum tiri pia me pana bata bata chuning rilo niri tum long ke rong aje patata hawar ke thoma pot hala kairap council ben angka cerap na chito du nang thame hawar ke thom han lakha pon nai busi nili dak angjo hawar chun bang nale tum herangke athudi basi council so phame chuning ri pon lo nili lam thema tame nasi ri bichela Ingdeng pli Mr. Borjan napet ingdeng trok Miss Borjan kacepati ke padopon. Langkah inquiry isi Borjan constituency hidibi pathok lamlong ke padopon ingdeng thongke brekini hawar karbi bisonim so ronga je ke padolong ke damtang free phai cap arni. Ingdeng pli Mr. Borjan youth forum pen kacepati pilapen
ingdeng chok Miss Borjan KSA Bokajan District Committee pen cepati piponno. Bangso ka cepati along ingkung kethom angdeng ingkrung insai etapi. Mr. Borjan 2024 aparman jakong timongsi keceng siang deng cepai ponno. Adun tu Northeng Ronghang kethom angdeng Joni Teron tum henno. Lukasan Hansepan Mr. Best Work Award Saron Teronapan Mr. Popular Award. Longkiriti Sopan Mr. Personality Award Pajir Ponno. Kangkrung Kang Saidunatum Laki 2023 Mr. Borjan winner Kongkong Timong Mr. Karbiang Long Runners Up Longkiriti Ron. BYF Treasurer Beli Bondurang Piatum Henlo. Hapu Miss Borjan Kacepatia Longka Kejeng Siangdeng Mirdan Kramsa PC Cepahai Ponlo. Aduntu Binuka Teron Pi Kethomangdeng Nika Teron Pi Henlo. Best Photogenic Sajirti Sopi, Best Work Sunali Hansepi, Best Personality Lina BP, Miss Talented Aruna Teron Piatamapan, Khekjam Anong Ipaje Ponlo. Kang Saidunatum Laki, Miss Assam First Runner Up 2021 Serma Hinterang P, Miss KYF 2024 Serlika Rong PP, Mr. KYF Second Runners Up Edwinson Anse Hitum Hanlo.
hobbies are singing, cooking as well, spending time with a small children. That's all. And I believe that a bit of pageant is it for every girl with any ambitions. Well, my aim in life is to become an independent woman, to serve my country, to make proud to my parents. Thank you so much. Have a great holiday to you all. Thank you so much to everyone. Manping pido, kanmo kansay, abang pi, abang kuat tungdaan. Lapin piling win ang kacitong dun atong doan pansay. Gardong Barjan. First of all, a very warm good evening to you all, our respected honorable judges and everyone present out here. So on today's evening, I'm very grateful and thankful as I got an opportunity to stand in front of you all and introduce myself. My name is Ms. Dinuka Devanti. I'm 18 years old and I'm a contestant number 8. I belong from Ramhan Selachidan, located at the jumping town of Bokadan. During my free time, I involve myself in certain activities that fuels my passion for creativity and exploitation. Going ahead and talking about my aim in life, I desire to become an independent woman who is deserve the country as well as make my parents proud. Thank you so much. Sorry.
borjang juga bahaya tapi dilihin kan curo. Tapi dili yang saroy kan non langsung Mr. Borjan dan Miss Borjan seperti langsung asal deh impun kasi langsung Mr. Borjan dan Miss Borjan langsung ini asal deh bang sitame misen pen langsung asal deh kacung thaya bang ano mihitumi hangsi nilila Mr. Borjan dan Miss Borjan langsung seperti asal deh. Ingdeng thongke brahini hawar karbi risunim so rongaji mesen pen pajut ponlong pamilo. Rongmong VKCS Zonal Committee hinpen cepatir piponsi ronga gora high school pathok lamalong mesen pen talon ponlo. Lapen labang so melong self-employed tum ta chirap chitudun. Self-employed tum pen alam thile arjupon sinang lapen public atum alam thi birtang ton pen arju sinang. So cheng henta pen joyson terang gili report The Leading Site News. Hawar karbi so nim so ronga je mailong nale tum employed tum sistame lapuan ka chepeduk pe nale tum ladaki dudun klung labang so lama puthak nale tum itini phanjima ahok lo ni tum romong we ronga gora silim kwa isi RSS kusi employee cell ni tum 2019 si amang pathek son lo tasila so bange mili tum mangke la zonal Zonal Festival hut Ibipon Zonal Committee tumhan isi kacerap tuni pansidini tum makhalo asiningkan proctor tani tum hakecheng penstame asonsi cerap citudun bomlo kasi la kadok kabini tum ta cirung po doan tangka long sitame itum la unit tum kewang an participant prize la pen pine best team asomba ni tum da pipon tong rabdun bomlo sinon kewang hilang anis tamen ni tum lali tum mina jutang pan ansu se ki pachan poni pan ke ni tum implusel tum ta kacira pacito bang e kaita tum da ko tapi ni we nang lidak na je tong dun ke la ke nem hawar ka birusonim so rong je long nale tum je tong dun ko pana lom tu la pen pan lang me na tum seni pen thaji ba to alam mai la son lo kilang mi seni min imithang jutang jubat rong aji pinak pothedi pare ning aro pika son lo kilang dun pen alon alat apuna bolon punon aja puno mesen pen si ako ilitum jutang jubat si pacun thek ason si mat nibe pen aju an bangke chun ason si thek ponlong lo nibe ke jusi aning belo niltum ke ha ki cheng pen ke jut an lo bang so sai ke klem po klasi ha ki cheng pen stami la bang so amur long ke nilitum ke thek ponlong ke mipik la pen ke dam tang aning kan pen pining ke abotor stami henopik pen stami munira tum ko ane ka chetong ka chingrum alang litum stami choro parpik lo alang litum an abotor khaino pen stami anak kasi tong the port la penibe ki jut sia por stami motote pidapen non ansa tabi munira ke prada bi ansa kasi tong choro parpik lo la sansi ladak kipang thira vai lamang kala hano itum kalbi je kewai eba program mate jutang aphan pu ningka che the ningka rong dasini tum dana che tong dun ke cheng pen ki jut an pining re ki jut lo dasi to an jutang aphan pu ka cheng honarak an se che tong lo la an ka ke cham ke che parikha por postami muni tum ko anane aninga lon cbc rana che tong dun dasini tum ta la son tak thak lo ning karong na pen ning ke ku ane alon ni do la sini tum ta dak na che tong dun lo asi ning re son son dun na jo fa ana ne ning karong asi ni tum ta do an jirpo ke akli mang phat asamina che tong dun nang lo Inia birta lapuan se kanton pon iglo nang langdun igbom thap The Leading Site News domi thak me kardom